sariko katik alasan ngalor ngedol mung digawe-gawe isun weruh dewek riko sulaya isun weruh dewek dung riko make demen larene dadah sing usari kok katik ngaling-ngaling maneh alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe isun weruh dewek riko sulaya isun weruh dewek dung riko make demen larene Barbara Music. Diadu paran rikomu berdamai walas isun kelebihi walase diadu paran rikomu berdamai walas isun kelebihi teko ning walase Lumajang bergoyang. Asik, tetap damai, tetap santai bro. Sing nusari kok katik paling isun weruh dewek riko sulaya isun weruh dewek dung riko make demen larene dienggo paran riko berdamane wong welas kelebihi walase diadu paran riko nguben wong welas ngelebihi teko ring walase diadu paran riko nguben damane wong welas isun kelebihi walase diadu paran riko nguben damane wong welas isun kelebihi teko ring walase Barbara Music. Tepuk tangannya dong sekali lagi buat Maisa juga buat Barbara Music.